Ubuyise ithemba ebantwini kuphuma usuku okuzophuma ngalo-ke umsebenzi kaDlubheke-ke owaziwa njengeminister-ke yoMaskandi, insizwa-ke yakwaKhuzwayo. Bafowethu ngicela ukunibingelela kwisiqiniseko kwe-SA Media abaqala ukusijwayela leli khasi, ngicela benze ukulungiswa-ke becindezele ibhathini ka-subscribe-ke baphinde balayikele amavidiyo-ke enginenzela wona. Bafowethu-ke injabulo ey'nkundleni zokuxhumana-ke kuvele ukuthi-ke uDlubheke nakanjani-ke nge-28-ke zikaNovemba-ke okuzobe kulesihlanu lona lolu esibheke kulona-ke njengoba-ke uDlubheke ezokhipha umsebenzi wakhe. Abantu abaningi-ke bakuthokozele kakhulu lokho emva kwesikhathi eside-ke bawugcina umculo wakhe. Sikhumbule-ke wagcina ekhiphile-ke wathi-ke ukubamba ibreakanyana-ke kancane-ke laphana-ke kwezomculo-ke njengoba sayikhuza ibuya elinamandla. Abantu abaningi-ke bayakholelwa kakhulu-ke kulo mculo kaMaskandi njengoba siyakhumbula ukuthi nangalesi khathi ekhiphile-ke wabonakala-ke iy'ngoma zakhe ihamba kahle kakhulu na-online-ke laphana-ke abantu bayamsupporta left and right-ke laphana-ke sibonile-ke nasey'nkundleni zokuxhumana-ke abantu baphosta bacela ukuthi-ke laphana-ke makathole-ke isapoti-ke efanele njengoba noDlubheke naye waveza ukusobala-ke egcina ukukhuluma ngomsebenzi wakhe ukuthi cha uzoletha nje ingoma impela-ke enkulu-ke ebantwini. Abantu abaningi-ke basijabulele-ke lesimemezelo, thina-ke sinithatha sinibeke njengoba kunjalo. Ngicela bafowethu-ke nihlale khona la ekhaya-ke uma kukhona okuye ngikutholayo ngokubuya nakho kushisa kunjalo.